ibi ni ibintu byakozwe na telefone ya Yampano. Nyuma yo guharabika, genda uvuge kuri guharabikwa. Hari abantu bishyuye kugira ngo baguharabike. No sense. Ntabwo nkeneye kuvugana na Yampano. Yampano akeneye kuganirizwa n'inzego zikamuganiriza, akajya ku murongo bakareba icyo bagomba kumufasha. Urimo kunyumva? Bampamagaye Semungu, abantu barambwira inshuti zavuga ati ceceka turagusabye babarira utuvugisha. Ndavuga ntabwo wari we Godfather. Ariko Godfather ari kubanza ukamwumviriza. Mwumviriza niyo wamwumviriza ntabwo mushigikira amafuti. Namaze kumva ngiye Godfather namaze kumwumva. Reka nkubwire nandi Kenzo. Nta ngingo niyi nimwe. Urimo kunyumva? Jewe namaze kubona baravuga ngo nta foto nta cyabaye. Namaze kwibonera ifoto, ntabwo uri buze kuburana n'ifoto. Ntabwo, kugira ngo mubyumve, ibi bintu ntabwo, first of all, ntabwo ari AI. Sase munyumve cyane, si AI. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, mumwumve neza cyane. Ndashaka kugira ngo bikotinge kugira ngo nabishimangire. Icyo nashaka ni uko mukoresha amagambo nk'ayo ari gukoresha ngo amashusho Yampano yishiriye hanze. Munyumve neza cyane, ntabwo ari byo. So ntabwo aya mashusho ari AI. Urimo kunyumva? Aya mashusho ntabwo ari AI, ni Yampano. Turi kumwe? Ni Yampano. Tukavuga tuti, uri kunyumva? Ntabwo ahari cyane. Okay. Urimo kunyumva? So nkavuga ngo nujya kuvuga ahubwo yageze cyangwa kubera iki yongeye gukora ibisa n'ibi by'amashusho nkayo. Iyo ndi kuvuga ibi, I'm not just talking. Unyumve neza Dumba. Inzego ziraza kwikorera ubugenzuzi. Urimo kunyumva? Inzego ziraza kwikorera ubugenzuzi, ko ntabwo ntekereza ko iki kibazo bari baze kugicecekera. Baraza kwikorera ubugenzuzi. Nibaza gukora ubugenzuzi, ibindi byo baraza kwisobanukirwa. Unyumve? Turi kumwe? Icyo twebwe impamvu turaha ni iyihe, cyangwa impamvu yatumye nzanga ni iyihe? Nuko niba kugeza aya masaha uyu muntu twari tuzi ko ari victime agakora ibintu bisa cyangwa bijya gusa nibyo, kuko niba twarabonye amashusho uyu munsi tukongera kubona ari mashusho y'umuntu wambaye ubusa, y'abantu bambaye ubusa, the same people. Okay, ntabwo ari same people. Yampano ari kumwe n'undi mukobwa, kuko by the way n'umukobwa bari kumwe nabonye n'amaso yangiye n'umukobwa wirabura, aho undi yari inzobe, umudamu ari inzobe, ntabwo ari umudamu we, n'undi mukobwa w'inzobe bari muri hoteli. Urimo kunyumva? Iri i Kanombe. None se ukuntu ni muti pariki barbaru, ni gute ujya muri hoteli ukishyura hoteli ukinjiza nk'umukobwa ugatekereza ko biri kuze gukorwa muri iyo hoteli hari abantu uri icyamamare uzwi kandi uzi n'ibiri kukuvugwaho, watekereza ko biri buze kugenda gute? Hoteli yuzuyeho abantu kuri kiwerere, warangiza wagera muri hoteli ukayikorera umwana nkuriya. Niba munavuze ngo uyu mutipe ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe, ribu ikora ibyo ikora. Ntabwo aya mashusho yafashwe na kamera za hoteli. Aya ni amashusho, ibi ni ibintu byakozwe na telefone ya Yampano. Ibintu rero bikozwe nta cyumweru dusize Yampano afasha aya mashusho, ariko uriya mukobwa ateye neza mama, ariko inyana y'imbwa ry'abakobwa beza mw'abantu mwe mama yake na muzana mama we Yampano ry'ibyana byiza, Jesus Christ. Ariko Imana yangize ikiremba yarampemukiye. Yampano ry'ibyana byiza mw'abantu mwe. Mutapinge screen. So Kenzo, mwakomeze pointi zanyu, ariko nari kubasobanurira uburyo mudashaka kuvuga ko yasakaje amashusho ari uyisakarije. Turi kumwe? Urakoze cyane. Ngewe ubu nibwo mbyumvise neza, byanagorana gukora comment y'ikintu utigeze ubona kandi ukibwirwa n'umuntu ugifiteho amakuru kukurusha.
yego so kuri njyewe ndakumva cyane. Ikintu cya mbere kigoye kwamaganwa kuri ya mpano ni ukugenda afata amavidewo ibintu agenda we yikamera, ariko niba umuntu agira agafata video akagira agashyiraho n'amaserifi, urumva njye niyo mpamvu ngo bivuze ngo bigorana gukora comment y'ikintu utigeze ubona. Nari ngiye kubaza nse ikigaragara ko ari we wabyifatiye ni iki, ariko akantu ko gufata serifi urakancanzemo mpita ikizongereza umugani wawe. So rero ku giti cyanjye reka nsoze mvuga gutya nk'uko bivugwa, nk'uko uri kubivuga. Biramutse ibi bintu ya mpano yarongeye kubikora nk'uko bivugwa, byaba ari agahomamunwa. Akwiye kwegerwa mu bantu bajyana muri rehab, kabone n'ubwo ibyo yakoze wenda biba bitagize icyaha, ariko yaba afite ikibazo mu mutwe gishobora gutuma abantu bamwegera agakansoringo, kubera ko aracyari umujene, aracyari mutoya. Nk'uko bivuga, inzego zikwiye kwicara zikareba niba ibyo yakoze bigize icyaha. Bitaba bigize icyaha akicara akaganirizwa agashyirwa muri rehab. Noneho ngewe nsoza, byaba ari avantage ku bantu kuko n'ubundi wanze ko tubivuga, kubera ko ntacyo byafasha abari mu butabera, kuko wamaze kugera mu butabera n'ubundi arekurwa n'ubutabera. Ariko ikintu cya mbere gikwiye kugaragazwa ni uko byaba inyorosha cyangwa ityorosha rubanza, kubera ko byazagobokeshwa mu rubanza. Aramutse hari ibindi byaba byagiye hanze, byazagobokeshwa mu rubanza bigaragaza ko n'ubundi uwakoze ibyo bintu akiri hanze, kandi abandi bitwa ngo barabafite. Murakoze cyane. aha urakoze cyane Kenzo. Utiki rero Girlfriend, reka ndagusubiremo. Iya mpano ni kese yiwe ya mbere. N'ibi ngibi bivugwa, reka mvuge nk'uko bishaka, bivugwa na kese yiwe ya mbere, nta tandukaniro na rikeya ritandukanye, birasa. Ahubwo ikintu ugomba kwibaza, eske ko kese yiwe ya mbere, video ya mbere twabonye n'iyi ngiyi iriko iravugwa ko yoba ihari, iya mbere yasohowe nande n'iya kabiri yasohowe nande? Ico ni ikibazo ndaguhaye wewe. Usubitse. harya reka nkubaze, yewe ndi sekretere w'uriya mwana umutwaza amatelefone ku buryo menye abatwaye izo video zabo. Ariko buretse gato, urumva ikibazo mbajije? Ndakubajije kubera hari impamvu nkubajije kino kibazo Godfa. Ubwo nkanjye nabibwirwa n'iki? Abazisohoye. Dufate urugero, ibya mbere bikekwa ko byasohowe nande na bapazo. Ibi bya kabiri urimo kunyumva? Yagiye kubikorera kuri hoteli. Uri kunyumva? Ariko ajya kuri hoteli kandi inkuru igishyushye yuko ibya mbere byasohowe, bahabona hazanye n'umukobwa w'ikizungerezi. Urimo kunyumva? None twabwirwa n'iki ko ibingibi ibya mbere byo ubwo ya mpano niwe wabisohoye? Ya mpano niwe uzongera gusobanura nkuko ari we wavuze abasohoye ibya mbere, ibi bibaye mu minsi tatishize, nawe araza kutubwira ababisohoye, niwe ubizi. Twe twabibwirwa n'iki? Uravuze ngo yagiye muri hoteli kandi kamera za hoteli sizo zamufashe. Uturashira kandi kantu ngo harimo selfie. So nakubwiye ko ari ibivugwa. Yego. Pole. Ibiriko biravugwa harimo selfie. Di kamera za hoteli zamufashe, si kamera z'undi muntu zamufashe. Ni telefone ye bwite. None ibyo yakoresheje kuri telefone ye byagiye hanze gute? Ya mpano ninde muntu ufite telefone yawe uyifiteho access? Tell me. Urakoze. Ubwo niwe yo kutubwira. Ndi kubaza ya mpano. So ibi ngibi rero biraha turi kumwe. Urimo kunyumva? Ikintu kiriho ni iki ngiki, turi kumwe? Ibintu biriho biroroshye cyane yuko inzego ari ukuzihereza aderesi ya hoteli
turi kumwe. hoteli kandi gute wumva harimwo selfie ati hoteli buri irarengana manza wumve ntabwo ibingibi yabyihakana, baratanga hoteli itariki n'umunsi bagende barebe barahasanga everything, kuko iya mpano yaragiye arishyura hoteli. kagira inkuru no kunyumva. Baraza gusanga no sadi ko hoteli mu Rwanda idafite kamera, baraza kureba igihe yinjiriyemo n'umukobwa bari kumwe. Turi kumwe. Hanyuma noneho ibyo bintu byabereye muri ibyo byuma bya hoteli byaje kugera kubera iki ya mpano muri iyi minsi avuye i Burayi yongeye kujya gukorera umwanda nkongo muri hoteli. Uri kunyumva? Ziri kubyumva. wavuganye na ya mpano kubyerekeye kino kibazo? Mubwira iki? Mvugana nawe iki? Nkuko wamuvugisha ubwa mbere. Reka navugishije ya mpano ndi kumuhumuriza. Nose uyu musoni wamuhumuriza ukamubaza. Reka Kenzo, hano kuri social media urimo kunyumva? Tuhavugira ibiri ngombwa ko havugira, urimo kunyumva? Ndi kubabwira kuri aya makuru, urimo kunyumva? Ndi kubahereza 2%. Urimo kunyumva? This guy is fucking so stupid. Urimo kunyumva? Kuko harimo n'ibindi byinshi cyane birenze ibingibi. Urimo kumva? Ariyo mpamvu ntabwo nkeneye kuvugana na ya mpano. Ya mpano akeneye kuganirizwa n'inzego zikamuganiriza, akajya ku murongo bakareba icyo bagomba kumufasha. Urimo kunyumva? Naho ntabwo ngiye mfite ikintu navuga ikiki. Ibingibi ndi kukubwira none se kaze kubaze Kenzo. Ntabwo hari ikintu ndashobora kumva. Ariko ntabwo ngiye njya ntabwo nshaka kuvuga ibintu hano, ntabwo hano ndi ubu navuze 2%. Yeah, 2%. Zimwe kumva icyo kintu. Ariko navuze ngo sinjya mpubuka. Ikintu kiriho ni kimwe, mwebwe muraza kurazana amarangamutima mu bihuze na bira bifungishije ba jihad. Ya ni ngombwa tubihuze kuko nta kibazo ngo muraza kubihuza, ubwo ngubwo baraza kubireba. Ariko ngiye icyo ndi kuvuga kimwe, icyatumye nkora iyi space n'iyi live ntabwo ari ukugira ngo mbihuze na biriya byabaye. Nukuri ni ukugira ngo hingire igitsina gore n'abana b'abakobwa bakomeje gufatwa aya mashusho n'umuntu umwe, kuko uyu ni wa kabiri tubonye turi kumwe. Ejo hazaza wa gatatu, ntabwo ibintu ari byo tugomba kwihanganira. Nese Golfa uri bukanda kubwira ko urambwira ngo kwifata video ngo ntibigize icaha, ahubwo icaha no kuyisakaza. So right now ngenda kumenyesha ko nimba ufise video muri telefone ya video utari mukinyi w'urukoza soni, uva filme z'urukoza soni, utunga video nk'iyo muri telefone yawe gute? Na ibyo ngibyo ariko no kabaza ibibazo ngiye singiye ibyo ngibyo ko nabibwirwa ni oya nuko wari wavuze ngo ntibigize icaha, ahubwo nivyo byagakwiye kubica. That's why tuzoguma tubona ibindi bintu bigaruka cyane. Nakoresheje itegeko. So ikiriho ni iki ngiki munyumve neza cyane. Ahangaha icyo ndi kwasobanurira munanyuve, nta nubwo ndibuze gusobanurira ingibi, nta nubwo ngiye ndi n'umutumirwa ibi bintu. Ikiriho kimwe ni iki, icyo twifuzaga nuko inzego zigomba kumenya ko ya mpano yongeye, turi kumwe. Ibindi biri deep baragenda bakora iperereza kandi baraza kubona ibimenyetso. Ibintu bihari bagire vuba, hari abandi bana hariya bariko barajya uburoko. Godfather we yatanze amakuru yewe natangiye amakuru y'umuturage y'ibiriho noneho kiri buze kubaho, ni ikintu kiri buze kibaho. Jewe rega ya mpano yampamagaye kare. Ya mpano yampamagaye nanga kumwitaba, aranyandikira nibiki nanga kumwitaba, antuma hose muhungu nanga ndamubwira se muhungu ngiye gukora live, ndabivuga ngomba kubivuga. Impamvu nagomba kubitabaza niyi, dufite abantu icyambere nuvuga ngo niba kugeza aya masaha nuko nzi ko ejo mu gitondo cyangwa muri uyu mugoroba ya mpano yakongera akabikorera n'undi. So urimo kunyumva? Kuko urukumva niba umuntu azi ko ari umuvugizi wa Ribejo wundi yaravuze ngo ya mpano ntabwo iperereza ryigeze rihagarara kumukorwaho. Niba umuntu uri gukorwaho iperereza, urimo kunyumva, ashobora kwifata akongera gukora ibintu bisa n'ibyo ngibyo, tubyita iki? Ceceki. Bampamagaye Semungu, abantu barambwira inshuti zavuga ati ceceka turagusabye babarira utuvugisha. Ndavuga ntabwo ari we Godfather,
ariko Godfrey kubanza ukamwumviriza Mwumviriza iki? niyo wamwumviriza ntabwo Oya, wamushigikira ubwo namaze amafuti. kumva ngiye Godfather namaze kumwumva reka nkubwire nandi Kenzo, ngiye. nta ngingo n'iyi n'imwe urimo kunyumva. Jewe namaze kubona baravuga ngo nta foto nta cyabaye, Nacyabaye. namaze kwibonera ifoto ntabwo uri buze kuburana n'ifoto, sigenda ujye kuburana n'abagushinzwe. Turi kumwe? Ibintu muri rero byo kuvuga gutyo turi kumwe. Ibi ngibi aho ngaho twatugiye kuba abaheza nguni. Kunyumva abantu bamwe bari hariya ntitugeze duhagarara, twarabamaganye tubakoringaho, tubarafungwa baragenda, unasigaye yidegembya asigaye akora ibyo ngibyo. Godfather nceceke, ntabwo ariko bigomba kugenda, ntabwo ariko bigomba kugenda. Njyewe ngo ntabwo ari njyewe, dore cyase mu ngo mureke ya mpano. Urukunyumva bashinzwe iki? Manuka. Wamuhaye ijambo Janine. Abakunzi. Manuka. Iki? Abo ngabo ni bande bakoze iki? Beautiful. Manuka. Bad bitch wache tusenda gutumura. Utse kandi mari. Wowe nyuma yo kumva ya mpano yongeye uri kumva warira? Ntabwo narizwa n'iki wabona n'ibindi. Wampaye ijambo ngewe warangiza ukampanura. Go ahead. Thank you. Mbere na mbere ndabasuhuje, mwaka mucya muhire. Gusa ngewe nje kuvuga ku kintu maze kuvuga, nimba koko umwana w'umuhungu bivugwa ko yaba yongeye akisohorera amafoto n'undi mwana w'umukobwa utandukanye n'uwo yari ari kumwe. Uyu mwana w'umuhungu agamije iki? Agamije gufungisha abantu benshi. Hari abari batarafungwa akeneye ko bajya muri gereza. Muri make agamije iki? Kubera yuko baraza nanone azana amarira y'ingona arire, nimba ko kari ibyo uko bivugwa ari byo, urumva, azana amarira y'ingona, abandi bantu nanone bagende bagire gute, bazira karengane, urumva. So sinzi rero uyu mwana w'umuhungu yaba agamije, ariko ibi bintu nimba ari kubikora wenda mu nyungu ze bwite, ndibaza nanasaba ko leta yamutunga hisitimu. Nukuri ibi bintu baza ko ibi bintu ari gukora rwose ari byiza. Hari abari muri gereza bashobora kuba banazira ubusa, wenda ari ibintu yagambirije cyangwa se yaba yarateguye, urumva. Abantu bakaba bari muri gereza bazira ubusa, so yeah. So ni icyo nagira ngo mvuge gusa, Free Jihad n'abandi bose baba bakekwa ko bazira ubusa. Thank you. Ya bintu birakomeye. Ari kukubwira ngo wari kuvugisha ya mpano, ariko ngiye ndumva uko byagenda kose hari byinshi wanze, washatse gutanga amakuru ariko utagiye mu marangamutima y'abantu. Umuntu akubwira ati wivuga, ngiye ndumva amakuru watanze abafite icyo bayakoresha barayakoresha, kandi nzi neza ko hari icyo biri butange. Icyo nzi cyo kimwe nuko yampaye nk'ibi n'ibiki bari kumva. Icyo nzi cyo kimwe ni iki, I don't give a fuck. Abantu ndabizi ko ibi ngibi bikururira umuntu abanzi benshi cyane, ndabizi, ariko byubaka community, ibi byubaka societe bro. Ntabwo ibi ni ibintu bya societe, byubaka societe. Urimo kunyumva? Jewe ntabwo mpubuka. No, God, talk to him. Ariko se uri muzima? Ndavugana nawe ariko njyewe ndinde mvugane nawe iki? Nimba yagushatse ko muvugana. Aramvugisha iki? Njye nshinzwe iki? Ego mana yanjye. Ndi kukubaza Kenzo, njyewe n'abavugana na ya mpaniki. Nawe se ntimusanzwe muvugana se? Ntega amatwi, ntabwo ya mpano njya mvugana nawe. Ya mpano navuganye nawe kuko yari victim mu maso yanjye, agaragaza ko yahohotewe. Turavuga ati ibintu nibyo kwamagana, kandi n'uyu munsi ndacyabyamagana.
munyumve neza cyane, ibyamukorewe nibigaragaza ko bari abantu babikoze babahe ba nyina babafunge, uri kunyumva. Ariko nibi ngibi biri gukorerwa abana b'abakobwa, niba yongeye kubikorera undi mwana w'umukobwa hano, eske my question is uyu mwana w'umukobwa arifiteho concern yabishakaga? Icyo ni kimwe. Kubera iki ntabwo ari ibintu byumvikana. Nk'uwo usanga agiye kukubwira ko asigaye akina filime. Ese Godfather we ibyo bintu wabibonye? Nabibonye, ndongera ndabireba. Nabibonye n'amaso yanjye. Urako nyumva? Ase ngo ko ashaka ko akina porno. None Hanyuma ntabwo ari kuri muzima. Ubwo nyine twahita dusaba tukavuga ati rero niba uyu muntu akina porno, bariya abantu nibazi babarekure, ni nabyo byumvikana. niyo mpamvu tugomba kuvugana nawe. Ese undi performance yagiye gukora rya yarazikoze, nibyo ariko yarazikoze. sawa nyine. Urimo kumva? Urukumva? So ikintu kiriho ngewe ni izina ry'Imana. Ejo ngewe tutaratuza dore ko ibi bintu no ariko ngo muri gusebanya. turi gusebanya. Sawa nyine. Urimo kunyumva? Ndikumva ari ibyo, kandi ntekereza ko biribuze kugira ko biribuze gutanga umucyo. Icyo dukeneye nuko uyu mwana ahinduka completely, ahinduke, aganirizwa, ahinduke. Naho ibyo ngibyo uri kwiyandikisha uri kuvuga ubugoryi. Ndasa muri ruhande se namugira inama. Igisi kiri kwandika hasi ngo bantamitse. Singuye yampano. Ari ngaha se? Singuye hasi ngo bagutamitse. Nese wa muzamu yakivugira. Reka. Ariko yamana kuki atazi. Undi se yakoze live yawe n'ubundi. Ikintu ntashobora gukora ni iki ngiki ugomba kumenya nani. Kagira inkuru bagutamitse mugabo. Ngo nabanatamitswe nande, ariko cyezo ukunzi. So ikintu kiriho ni kimwe, ikintu kimwe kiriho ni kimwe ntashobora kwihanganira. Urukumva? Ibi ngibi se nditi kiko bitaba bigize harabika cyane gose. Ujye gutanga ikirego, ujya gutanga ikirego kuri guharabikwa, siko bimeze? Jya gutanga ikirego kuri guharabikwa. byaba bigize icyaha. Niba ibi ngibi bigize icyaha, jya muri RIB ujye gutanga ikirego kuri guharabikwa. Byukira muri RIB ujye kuvuga ko urimo guharabikwa. Nyuma yo guharabika, genda uvuge kuri guharabikwa. Hari abantu bishyuye kugira ngo baguharabike. No sense. Ese ubwo baba ari bande bakwishyuye? Bakumusazi. Kirabizi ibyo ndivuga, kirabizi. So icyo ndi kuvuga ni kimwe n'iki ngiki. Twebwe turi uyinguye mutware igitagata. Ntago ari igitagata hajya abagore, ibyo bintu bibyitiranye. Ngo yagitanze kera gato. Okay. Uvuze ngo yatanze ikirego. None byajyana ukora iki? Ngo turajayo. Halo. Ndakurahiye. Urimo kumva? Spada birakurangiranye. Sawa nyine. So ikintu kiriho ni iki? No, iki ngiki ejo hari space zindi kugeza igihe ibi bintu bihagariza. Actually that's ntago biri normal. Ntago biri no mu Imana ararwaye. Ntago biri no mu Imana ararwaye. Urimo kunyumva? Ntago biri no mu uyu nguyu ararwaye, ntago ari muzima. No, ashobora kuba ari karabikora afite target yiwe. Target hayo. Afite ibibazo byo mu. Nyamara Godfather somehow wabona nyine hari target yetu. Watunguga ubonye abandi bantu babashize indani ngo nibo bayiso kaniceceke. Nje ntabwo numva ko iyo video ishobora kuba ari ya nyuma yayifata nyuma ya ziriya. Ntabwo nshobora kubyumvisha nkurikije ubwenge bwanjye. Ntabwo bwabima ndumva kuri ngewe yaba harimo ikibazo kiremereye cyane biramutse ari amavideo ya nyuma kabisa. Ntabwo ubwenge bwanjye bushobora kubinyumvisha ngo numve bwabishikira kubyumva. Ntabwo reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya.
ntabwo ibi bintu so ntabwo twakubakira sosiyete ku bintu by'ubugoryi nk'ibi ngibi. Turi kumwe ejo tuzajya amageragere gusura ba jihadi, tuzajyana nani ngo yatanze ikirego kwasi. So ikintu kiriho ni iki, urimo kunyumva? Iki gipeti none gifite ukuntu kimanipira abantu ngo ni n'urufunga mutwe. Ntabwo ngewe njya nkorera mu nyangire, ntabwo ibyo ngibyo ku bantu mumaze kumenyera muranzi, ariko ntabwo nareka gukoringa umwanda nk'uyu nguyu out. Kubera iki se tubyihorera? Kubera iki niba hari abantu bari mageragere bafunzwe, undi muntu agatinyuka akajya gukora ubugoryi nk'ubu? Urimo kumva? Abantu muri kumva ko ibyo twakoze bidakwiye, umva mugende ubwo ngubwo mudufate nabi. Sinzi niba muri kubyumva, ariko ntabwo ibyo wakoze birakwiye man, ibyo wakoze birakwiye kubera ko ego zigende byiza kwanga akarengane man. Urimo kunyumva? ahubwo Ni byiza kwanga akarengane. Uyu muhungu wasanga hari n'abandi yashakaga gushyirishamo n'ibyo navuze. Ndi kukubwira, urimo kunyumva? Godfather turi kumva ikintu kiriho, urimo kumva? Nzi ko ibi ngibi biri buze gukurikiranwa, amushobora ko biri buze gukurikiranwa. Oya ni ngombwa bikurikiranwe, reka bidakurikiranwe ko twahagurukara. Abariko barajya intete z'ibigori sha. So Sankara we Nuida kumva urakomeye. Kuri puzzle nari nyiri kuri bato y'ikamba n'ibiki none ngo azotse filime nshyashya bro. ntegura gusohora. Sinzi kabisa, ariko noneho tukagira n'intuza, tukagira n'ibintu by'ubugoryi bitabaho. Urimo kumva? Tukagira n'abantu kibaza iki cyana aho kugira ngo gifokasinge ku muziki yisanga muri uyu mwanda ati wase gumva. Reka nkwibarize, iyi video ni y'ubu cyangwa ni iya kera? Sankara abantu bashyize hanze. Ntongere kuyita video. Ndabaza nyine. Ntongere kuyita video ko ntabwo uzi ko ari video cyangwa ari amashusho, kuko iyo bavuze amasanamu amashusho ashobora kuba ari amafoto cyangwa ari video. Sinzi bari kuyita. Nasobanukiwe. So rero icyo tuvuga ni iki ngiki, turi kumwe nakubwiye